Shisngi hadian ke jingmi ha kilat pathai kubor, lingba ka kirwo na OSP jong ka East Khasi Hills District, ba S Nong Tenger, halor ka jing syakem ki arngut ki dekhot jong ka seng, Hinyotrap National Youth Movement, kata uba Garnet Gideon Kongwir Laipos nem, uba Kirshan Bor Lingdo Laipu Pras nem. Ringkat bat arngut ki weipat, halor ka jing keno baki dawa pisa no uwe ubriu, ubam kwa ban pau kerteng. Nakaliang Presiden jong ka Hinyotrap National Youth Movement, uba Louis Dong ha ka jingya kendo bat kilat pathai kubor, minta kasngi ulak kubur, ba kidei kidekot jong ka seng, hinrei ulak kentaj pat banong bakilet bandawa pisa shpaulak tingka na utei ubriu ubam penpau kerteng setia. Ulo ongru ba ka jingya don binta jong kidekot jong ka seng, bat utei ubriu ka dei namar ka don ka jingya ai pisa, bat uwei pat ubriu ha ka jingya thiet jaka ka ba prapau lak tingka. Kajing keno jong kipulit lengba dilap sai kubor kalong ba ke don kti ha ka ban let dawa pisa na uwe ubreu bala buri kerteng hanre ka sing ka sang ka tip biang bau ta ubreu bala buri kerteng udai u MI Sing ubreu kapten barem jong sipai Assam Regiment uba syong basa apo madarting te une ubreu layo thiet jakaru apo madarting ya ka bangin salib den halor kanu kurukom ba une ubreu yo man thiet jaka namar ba umdai u jai benreu jangi te kajing sakam kajing ki kalong hadian ba uneu MI Sing ula sim pan pisa na uwe ubreu ubala tip Narendra ka Brambam beri penyi jung u nabam unab Narendra ka Brambam udai persa jung tau uba ai pisa MI Sing prapolak sangka bat uneu MI Sing ulabu ada kot duler jadi tiat jaka kepala soy dorong bak senang berting ba un ai no ekani ka jaka seki lada ai prapolak tengkai ki te uneu kunyi jong Narendra ka Brambam lada siu kita prapolak bat ulabat ya kita ka duler pataya ka bak saki ka dan po office besang kani ka kot ka duler ya thok jaka ka dan po office ni kilapan jingirap na keseng te henre ngina ka yang sang ong ba kani ka kam galong ba halor keti jing ai pisa jong pi ka don kamru ya ki evidence ne ki jing pen shisha ba kumnu fitit jaka pi siu kita ka pisa klem ki jing pen shisha henre wong namar ba udai umaitai MI Sing ru udai umaitai une udebet Sing ru udai umaitai nang ta une u nabram Narendra ka Brambam ru udai umaitai de para umaitai kitan ki jing shani apreng jong ki tenak tak kenal ki ong bangim syam lah poi perkhat bakat ka kardan kapten ke jungu un syukur la ke jungi parari ke jungu ki mete te hadin kata hapal alet ban pan ke ni ke pisa lalet lang ban ki khot jung keseng kini ki arngut ki khot jung keseng jungi rengkat begini ki arngut ki mete ki lalet hayeng jungu ban ya keren banong babalai melek ne haba kani ke kot kota kani ke kot duler melak kular balada ngam la siu ngan ai no kini ke jaka haba me ma te ngi wan yarap nomor ki trai business lang Narendra ka Brambam bat udebet Sing rengkat gini ke kot jungi ke dan ke business haba ki trai business ki hab yarap em superlo dan rai kani ke jing yarap jungi kalong taman sulik kran ya uni MI Sing ba udai ban penpai no ke hok ke jungi da ke jing kubur wong ba to ngan selek ke badan kam aila yang arsingi bagi lalek hiyang jungu mulai cepat police station nak ba file FIR bagi wan dawa pisana uspola kala yalat namar ba kapisa ka ba uneu MI Sing usim na utai kunyi jung Narendra ka Brambam kade prapola kad ba wang na bagi wan dawa uspola tekane kade ka jingriam jung MI Sing ya kini ki parametai bat ya kini ki khot ki jung ngala de bekren bet osi jung ka laim khrap tu kumiat sya bagi sakem ki khot long ba kani ke jingle jung MI Sing ke pen meding ke keseng habang ngile ban yarap no jai ban reu bawan syang hapo kabri new trap khamtam le gini ki not is ki jongi ni sim makan not is ke dei gawai te hanrai lada kidan kam ki jingrap jongi ngiru ngidan ki khasi jongi basa se Manipur ngidan khasi jongi basa se kelang ki jaga ka India te lada kini ki trai muluk nang tu ki miarap ki kumno kin long tengi sim ha kata ke jisngau ka humanity ground bangin yarap ikini ki ya Narendra ka Brambam ba dia debet Sing hanrai ka ba kalong ba uneu MI Sing pat klem dan syuk kata ke jing perkhat ke ke banja hadin wa pen bandu pulit da ka ba keno ya ke fat jingi ba dikini ki arngut ba ki nong dawa psa sipaulak tangka nlayo
Ugarat ubeng ke kam gejam, gersan ubeng lah ke jong business. Henry kene ketai tang ke jingriam jong masing namar ba dan syuk kaman bat siu ketai prapola. Dia ngin saya kenduk nak kaliang jong seng ya ki bahayeng jong Narendra ke Brambam ba makiru kin wan bat pensyai sya kilat thai kubor halor kene ke jingkeno ik dekat ke jongi bat maki kin tu kamhai ke story jong kene ke jing syakam jongki. Dia kene ke jing pensyai nak kaliang jong keseng HNYM Central Budi syabaro kipat ba jong ke beri neutrap ba kim dei ban artotien ba kaseng kam judan kiti hakin kini kam dawa pisa jubor yan we noru hare kaseng bunsian kasa ingat aku kini ke apot nomor ke jingirap ikiwe desno dan sawat jingtep hak bede ba jing yo jaka jung unang kong ban thiet ke jaka hapok manarting bat ngisale ikan do ya orang basang jung manarting nang ta ngisale Charters Council ngin sapait patlah sa shano kibor bangin let lan ya ngisale ke badan kam kat kum garaj jung ke isi jung sen amar balada mender lane khlajat unwan pen ibor dah ke ba kenok klem nongrem ya ke dekat jung ke sen ta namar ki arab ya no kata ka bangim la ban prian balada kwa pen ibor ngiyong ngilong ready ha keno no kwa. Introducing Zanya Bridal, our exquisite bridal boutique. Where dreams become reality, nestle in the heart of the city, we're here to make your wedding day truly unforgettable. Explore our curated collections of stunning gowns, from classic elegance to modern, and discover personalized service that caters to your unique style. Let us be part of your journey to forever. Contact us for more details. Also, do follow us on Instagram to get our exclusive updates on our products.